Wijakfa doija kumao orebo burunji bwamkamomose abahurire abana bawe bona nandeka yawe imwe muri yangara kastam kama yagamba. So eje niyo message yenda kubasigira kandi mwena buri muntu ahakurebera naba nimba sima mwe bare gufollowinga kandi mwe bare kutukunda mukama abahereza mu channel team na management n'urya Akapera guy wa Akapera bare na wa hostinga wewe Nkore the Beyazi. Yes, Beyazi we bare mnoga ku hostinga nyona nakerere kanje kandi na wariyo nabaramusi. Amina. So abantu batureba mwe bare kutureba na the Beyazi neze DJ ninya nabanine best Emil kandi nakora na Asman niwe yakwasireka kamera yitu diye muswaga nakuba nabitematema mwe bare kutureba ku rugayi twatandikira kusejesha otebwa kusubscribinga kandi otebwa kufollowinga best Emil on all media platforms. Best Emil waka yo batwakurire tugaruke tureba no bundi kama shongozi witu byeshongoro byedi niyo mweshongozi witu wa inspirational songs twashemererwa for this time twashemererwa na bwakerere kawe kakuganira. So best Emil tukuhendera nanisha gutwe osibura bahagize bawe baramusiho utuye nakagambo kamwero Mazuma kandi turaganise kwijagaruka kureba bare abahagize bawe tori Emil happy food ninge chokora kushanga ngo if I'm doing this one kare na Emere ninkunda etoje as long as there is okay bas no bwemoga yakubera kachumbari ninge shabwe ninge bihimba ninge I take as long as there is matoke tunga muntu bahingane bitoje I'm getting kandi wafuna kashabo kanaga muko tinyama twomere nina heza rero chinkunda echinkwenjoyinga kora echinkura nabandi mwe kahura mbwene nshemeri yerwe ni naba ni restaurant kora when I'm on an interview hazuka shanga ngo it's long to afuna time nabe shongora I find it good when you funa good time ndukubuza bwabuza about my life mwe nishaba mukama aija kutuhe because echinkujya mbere echo echindi chinkwemanya otingira rugana. So atinku magu discussing abantu ni manya kwe discussing mweri nyowe ni nyekunda munonga that I discuss about myself na wajo tunanka otemera binagamba umuntu tinka wasagambira kintu obeno mangu bakubiye ninjira kwegamba ho munonga na mtawano wanje na baby natural yes best Emil obiro wa marum industry ikintu cyotera kubiro mu bikwatire na music ukahura watamwa kaza kweshongoro kuside za bushe banyuma sente tutandika so sente zabura transport yabura it was late in the night ukahura naye tamwa watama music hasan kantandikire I had no money kandi buri gicuro mwana wo micacuro so nize ibintu binara bikonka kakaka cy'abantu barabira muri wasi so nyoti tibihango munonga ngo nje I will never forget konka ndibwa challenge